Tuž je tu nenderski čas dožibil a Budyšin jako volné město srbské Łužice viděl, tu vie, že sú staré tvare PHP sa zničili, skoncovali, aber jako ruiny stali. Obydlere sú vučaneli, nikto nie je sa zamovite ču za tute tvare. Miesto toho je stát na druhé miestne nové tvare ze betona staječ dal, kde sú ľudia potom začaneli, kaž napríklad strohat na studna deleka, aber tež tu nulkotvarky, že sa myslíme stav ze 14 poskodami jako alternativa za obydlere. To by tak rec ta tvarská strategia endersko časa. A neby ten převrod přišel, bychom měli tam na tym blaku dženca ještě jednu hromadku rozvalinu a to staré město v té formě, kaž my dženca znajeme, neby ženiac existovalo. Ďakovano tuté změny je potom město Budyšin spytalo nawabić nových investorov, kteří jsou do tuté staré tvarské substance investovali. Sú so bytali tež zjavnoprávnické záhradničstva, když my na rod myslíme, tam je so te súdnictvo zamestnivo, utvaruje so tam tež te divadlo a Srbské muzej a tak dále. To sú potom iniciatívy boli, ktoré sú z javnej ruky so financovali, ale tež celé z privátnikov, předozačov, firmov, sú si tam tute domicíle kúpili a je utvarili. A dženca môže brať, že to staré město je atraktívne, tež hozbie za turistov. Je jara hospodlivé, jen môže jara ústo tam do nekajké korčmičky so zadomiť a pojesť a pobesadovať. To činí ten Budyšin atraktívne. A ja meniu, že je o tom převrod, to mieste, to je štvarščizno nastupa, jara dere činil, hevak, to nebychme tak jac měli. Na kraju vonka je to kusinak. Tam sú to ľudí sami na svojské košty borské statoky obnovili. V Srbách dobím brať, že sa veľa investovalo, srbské viesky sú intaktné, když je druhý kus dali jedzie. To nie je celé tak. Vetem môže brať, Serbia čuja sa ve Łužice doma a tomu slúža tež město Budyšin.